matunda nayo kumitera na mange. We are back. This is TV. Tuko. Antivirus. Sanitize. Yeah, the way I sanitize. Mwana ngitalia ruite boisode. Magego. Sanitize hiyo. Akona mata kuincha. Okay, got it. Najua sanitize. Sanitize. Sawa. Mbia mwana mwenye getinge, mwenzi pia zimwabeta sanitize. It's for free. Abantu barimo ko gwachoyora antivirus mo 12 na ngara ekero kwa urenya gitari nabo kunyora ko uruchimbaru ko uruyaka ngatuga ewa eziba kwa arabire rero ojere bikoto bigete yezuro byagagi omonkuru tari moto gukora muchieso worwire ndoche ngobure na masine ko yesu nabo tiro burire kwari no nchimbaru na matunda iga obure na masine ko bate ki kuwana igora gira bageji pole azo leo rwaleze tai masine ko ni bate bora girende ekato iga banda makka I remember very well akero zaga ki ngokora ni mugati mu bana zoda batiaba baga ningo chabale wiki nya tala ya 12 ibara babo kutagaza mabanga sege jogo yo kwa busomo jira baganade akeza bwaki ngokora paka ke tubuliro ikyara mugati oyo mugati no liyo utako butuli abana balero bana bamatiangi mo kuli mugati oyo butere ibibande kona mugati no to kaliro ubwataine oli wesukali oli yero oli box oli yero akikora kuri mugati oli agara mo ngo kama seju senachi bufaro bodo abagere bagataka iga tubade nyumba getiga saiga yo bunyansingi yasana iga abagande bagocha kaka kare bikabu kurmate kaka tubigocha Sota kiyo kirpotuga. Haye. Oke sabu kaki. Ngakingo kora. Mata kabangani kabagachire. Diga mangana COVID-19. Pole COVID-19 watu chandire bobe. Obu amate to akatwalire mne binyoro to chamo to isaranse keraro ya kolekana bagani bacha. Abantu zaidi 300. Ushirika wechi. One of the 14 boko se 15. Sindwe. Twa chamo. Heaven. Kake sabu nga. Megatiene chebe mengi. Abanya kenyo loko to kana bange. Ngakingo kora. Linde. Dagere kisare. Kake sabu inyoge bwango. Ikon kurwara. Wana ko sako tenga chuwa te ko. Okonye garuchi. Abone matunda. Ebi to biche ko kuare. Yebano. Ekaba yo ngaki. Antivirus nya kitali ngaka kake sabu ngaki. Antivirus ga to ngina. Enchara ko siari antivirus ngaki ya kubi. Antivirus igati bibiri uri biri aro yakare utokisa namanya gukira ngakira ngaki Bayana. Aboko yagol igaba gari jere baragoja Nisa chikaba abagana bagoja batangaki umwana uri igubo bere kora mwe sota aranyu yakira stia matun Numugati. sota kora antwa nkoya mwakesabu abantu abarenga tinganza koria sakuri mugati nase kosa gusukero kweno za yenda na kingokora asekunya kunya sota ndigirire tize megati yabe kuchi megati tege ekabe kuhali room wana ngasona ndege sona manga mbisire nga oitaba so kwakuberera taba so magana manga taso kumunyora abase kurora gwetali iko eta gora munomorogi ngwana kaka ngwana ngopiki magati mugimu Wesi asi nara kini ani kwa krambi mlo sasa hivi tuakide bate batuka baega tuara kigera kaki ngani tukondike ngoko mugate ebibanda binoli oli bibere utike bibere ngabira ni kujikodi yeteki ya kale kama tuka baega yale mutwe kana ko yibagati oli umana mentonga bwena nkeba ko bwena mat okay mbona mama dendu walete nkeba gabweda kekiba ko yibagati oli mugimo ngasaboro mugati oli paka ground floor nganyita bwese bibaganse bana ngakora nkeba esota ke yere na ali boso mo kayaga boso munya kunyo bunanga asukali nyinge asukali nyinge ngokoro mugati oli bana bana bali bajira banyo jesi so bako ga papimete ngakina barabara ngaki abana bali ko jesa nchuko cha munyo chae bana
Nkweva ngojoini abana bali. Bana nechingu nali mugati mu. Bite byansu. Baba sale kana bagadi kubetika ki. Umwana olinga asakali abagani ana baba. Nkiri nginda mwire. Mwana hachabe buya. Antivirus. Ora story hiyo. Era aje. Akanara ali bateo na hinga antivirus ndisi TV igaruwa. Akisaba ngi. Bade agita. Bade ya comedy ali. Eto bibete. Bado za aruwa. Oyo ga bibete ngi. Ngi akorali mugati mugiba. Nekene usengo wene. Amu kwangene reji. Asike kiaba. Kia ngitisi lakini kwangene ni nywele miaka ange 50 kuchumaega. Umanyi tebe byansu byarinke bikorobi. Erito nontu. Ebitebe nando bikwase bikokorwa. Kiburubadi. Kindo musho mokaje umanyi tebe. Enga njona njito koliye bitebe byansu chapechi. Bitebe rukoliye bikire tumbire sukari ga. Echaye je kupogeze sukari. Tata litu kalimo kinde 7 ni ne kuchipanda itinari. Igabuna like not promoted. Pa kitu start 7. Bono de dekoro mukiche ga dai. Ngani nyake vile ndio sababu bango ibya. Bro tuwaji tokole biko jaka tuwadi upya. Bono kinde kajo manyitena njite bitebe byansu lakini byabere bikongu. Ekirana ro kubitwara kichape kini kirani gutwara. Koya kongu gutoka. Kichabati eti bono kinde gari ngapimana ki. Eje nako myaka 14 nene kotemba bona kana nganyire paka garuwa bono lili. Yese tata kinde gaja bwate myaka na bwate myaka mekeko na bwate myaka ange 20 ga kinde start 7 gote promote tike kabiri chinkong kwande krasi imunye ko tabangu ngini lelia amasoma kwa igangalige lingere sege tingo kolia so ile kweta koliruzio de procedure yoke buya bono kinde gari ngatabangu ngini lelia erinde gwikiye mama chamine no chichapo iga aminere bintebe byasu ekiyere kiyo tokari bukumenda gasukumange ni ubiya bono tata nkamanya bono umaito kurangani lyo bokone ki ngweto kunywa erenkujita bikiro sukari chingende chikarangwa bito kamoja bogi kinde gari kisomo mubiri bono horale mutobere serious because nekyo sabo erengoli ndimu nelibereria igorolire okana so mugasaji ko seri batiga ngoje bama ngunango yes bono tata kinasa bero ngoli ndimu chingende chitakarangiri omusanga tabo mwana oyo rwalise no igure bobe igure bobe oyo mambe tagenda sukuru nande wiki etiga torrene kebintebye byansu ekiyerege abekege mechinyanya ko mwana onye kuragira manyene erekera abo bono tata ali tukeri kumba tata nali bakara ko nyanya ngoko ay tata timanyi dia setani ko joso ya bono kurumaiga yango ko yanya ko nyanya kereja no bobe ebadiza kinde gari tata bono ngikwe ko nyanya uno gatabono kuti twando bukumubo na kila kibakubonga we can't miss like tap because inda ile chambe biteyo uragiti gutu ati ko baje juice meiteje ichambe ga kinde sa bono kingo chakokora njenyo le bitebi kwaza umanyi dena sabero guriye ndimu nasaba kinde sagara bitebi byose disabetiranye kama Kira ngora ko ya yaji nyuwe to musho ndo okugusina naki leta chinyanya leta roiko leta bitungu matukata kuna maiga ndiwo indisema setani obno ko chosora bona tata enko Kenya nywe asukuma mama tabana ki omuro ile tatu meruwa mabuta agwe sukumeri nanda agwe nguliri ndi mwasaba nyekeye nanda mubeka mabuta ngokotari chikonini chikosona na oidara mabiso Mariga gaso kujeka gaso kunyure bintu bibaborote baufara kuchumaika kujire chikoni kyandi bon kibarao diga gane busy nando manyitengo kitu kalile Christmas osoma maganya chika nama bintebi ngene sukubi kuli kuziga usise itazometa mubaso kana batyo kwate jo akei tebe ngitu ya tuma ndo bikire munwa tata kikumungira kwada wamweko chikonini chikosana mweso kumeri to bikire mabuta elini chikonini mokoita muito mwanone Bueno, ege tu kebe to muchando, que somos só teve aqui.
Mwana uyu mnateba ebintu taye gukikirite nini. Mama sako mo gosera. Tata kingunyuru. Mama gos. Kingunyuru nguri ya mariga guteka. Umoja akishika mitaka kabigete kenyasi ko teki. Engo mama bushika waso muru ine. Abatu bukungita. Ijuko kureka chimyoro. Ijuko kuneka abato. Tengo me storia because ire tambere sikujira. Ire ye bisa bisa. Antu vai rasu kwa ruara. Teki ko nginyori ndia mono sana. Por mano kwa ruara. Ambia mono mito. Yeso no mbuya nane kwa na korol ko lega. Ba kimpa. Kwanza kwa na buya. Kibigete ndabu. Yese naro nyagitari ngabo yigo tate broti. Changa chijironge jire natuguta. Abantu bako miseti kuli kuli. Yesa abantu abamisi naende kumba basani bane. Imbali bako watch. Oh yes. Kali abantu abakonya kumbwate sio abatota wanyu kujito byane baroka neti. Lakini abantu baliya baratambe nende bandigiriti. Nyinwa basani bane. Mbuya mano sana. Anti voiro. Mate ngwamba kotogozera. Tukamba kola ngaki tukotua. Lakini nende nae gokoruara. Tolo chinga ligo sondire gaiga. Wake simia tebenga. Makuma ngayole. Antivirus shurwalile. So ngayole. Tokole teke jepsiga. Woro bade. Okay. Muya. Tokole ndo muntu kutoke simu tukongaki. Ara antivirus. Ara. Tayo kyodo. Arwalile. Abakuba tiko tiyekera. No mo ko teba nchenyo munezi nyete. Kama people. Tigango tebi. Abana bagiso niko kuchukare to mwana. Mwana tato. Kuma tata ko titoro no mwebundi. Wanu ndo musyo woronje. Oroko, yakubona oroko mo. Akoto konga kuku. Hey, tata amwana ko titoro kawe ka sa saine ya bulu chukuraro mweki. Ndo mwana tutakurare. Nanga no nyemisa yo go sabe chaya mabere. Oyo go sabe ngori. Pone bitebi jaro mbi. Abana bako describe. Igo wako abana ba. Basi bitike tingiro ke gorase. Tata abana bagate abana baito uri tatu no nyare bwa chike yo keremete ke big yes. Abana kurusiri sabu ari baburi tia baba sarange baba nyangate. Kemuma. Baba nyangu kemuma. Abura bwana nje kuja na dina bara because umwana ni muiro teri asamo kumana mabere takusabu kumana koko. Lakini rende egente kinki angoro kire sinyana na sana because kine nyagitari ari no muntu amburi to kongeri ya manche. Nkabuga yaje mwana ndo ndikire tiajo nganjite. Utago soini box yaje. Tokomanya naje uraisi ojane. Bibi to bono kutwara. Anyway, I'm talking about to watch it live here. Antivirus na tora malaria niga. So I can sub comment section. Antivirus pole kwa ajili ya malaria. Malaria na kutoka nona waka coronavirus kaire kuomboga na ekoli yunde bwensi teresi ko kuli nuwezo ko tarase crowd ali gikomnyoka ebwato engento ne bwensi makumba tiyango tebika umuntu utrenda nyagitari takumanya ngingi nyagitari bwana enari ngari tata baboroga ni bagochario okega ni gonsambere bekere chuwaye iga roga ni omo chokoro nyamora moto teto ko kunguri ndega to oyina amatunda leba abantu akwa umwana mito abana ba mito masasa limle limwe amatunda tali ko lenta nyagitari na ta ni engijira ngo ntatia saburi tata kabega chibutime akasokana ange kiro lakini rende abantu ba mito mari mutranda nyagitari oh yes mokomanya nende ngo sabira abantu ba mwanda nyagitari tate nango bekirwa manje gari noro chimbo ruchi weda gari amari ga weda nguru cyo ko matre chimbo ruchi ko beka mono bitoche abatoto abano barata abane tita banchendo arika bere kire buto roba bakombangu saike niko ko absidani atwaya ya tebegete loje to rwali ya kabere loje to rwali ya kabere ende ndo anali ko ligusura ki lakini tinduara ni manye tindore tertari bwana yeso no muya lakini abantu ba mito ntendi gone ko geta sana because support mwaru etari amasaba mukabeka papa njaru nyasayo ngonya abantu bagan support muntu ndo gutuma no pando usinara so ndo gutuma ziringibere ndo gutuma isatu ndo gutuma no myambiri mugakora chingia mugasabene bado na washukuru sana rere namuona taba ningo ngote kingariti yanke yo no mungira rara yo nganjita kompoi bono rere yeso no muya abantu bogembe stage watakete antivirus ya buena buya mbuya mona abantu bogembe stage tipiki chance tipiki he
Chipiki. Toska bantu be chipiki. Toska bantu be chipiki. Abantu be chipiki n'abantu abayasana. Abantu be chipiki sisi ni wa. Nonyekero lindwale te. Aya tata. Kese ngwa kiresimi. Ne piki yako nyakitali. Kese ne piki yo kati mabuta tayo. Busonga diabolire. Abantu abe piki tata bato konyire bwana. Ekena mutana gorogusi. Akwana petrol station to membe chiako. Ume tomo tuwe piki yata. Piki ya. Musera masini niga. Akumnyogera baka. Yamba yachi koegera. Piki cyane ndibitine kunyorunga. Umuntu w'ipiki nkuru mu Kongo. Umuntu w'ipiki onchaire para. Umuntu w'ipiki tagati yaiko tyoka. Umuntu igobanta bakonye. Abana bubandu sigaje masakumaria. Ngokoro Maria baganda tabaka musongo ine. Ngokoro kokangange. Tari ngange. Bakora tabaka tikitanga igoro. Mejemera gwenye Oasis. Oasis. Abankonya. Bakanda Oasis. Oasis ya ndo banda tutabwa. Oasis. Pigi n'abantu abankwana sana. Anda yani abantu bari barakonyira abatibi nyurugaria nyasaye tigabasenye. Bokai kwega. Kore no mbobe more akaro mukungwa. Uretse gatongo gutumena naye ororoba to tikaba de gatongo jaya tiga go chora nedu bole bobe akira bataba ya sana nabantaba ya neba bauja batamiru gutamiru bare no magana manga abo mutagwitega kwanyoro gwebire kago se acha ndogo iga kyabo subire mboli yale ngango se yasira so abantu ami to bechi piki abantu mwezi bimogo transportation in fact inu n'abantaba ya transportation of people neche fani kirimo ko to watch ndizi TV chifani kyo chanti virus kasi mwakora nengiya ngasengiya God bless you ekiene kebe kodora dene kiangire to akora twakosa lakini makumba na wako we tocha jome tempo na akora ama tukaminyo kile na nyokora umetukongoja kware ko mwana kurire liyo lakini wachironga ligaga no ndarundo chichomira public stili waya amagoso none omutuonga chiyoyo Dia tikaka berde jivali zi onye ne ketambi ko koranga ne chikude bakira ni konye kai kwari makumba mbuyande pakoko chekera na bwene ngwa kare yeso ngombe mono ne kyara kwaru arangwakwa abana ngwetika kile de barabara kare tatayo igaje agire daza vito kwa okaba mwana kwa bere moyo makumba bera sabali ntambe makumba bera wakora ntebinge ebiko support ndizi TV asikerenchera makumba karogene ngo tenana magaye kamera andora ora gandre gaske gandre taiga na abora bado makumba no muntu gandre tiga asiye ndizi TV so mimi nashukuru sana team nyasaye kansini ryo mbalimbali ebyo mbalimbali mutuga iga magana ko magaye kamera magana ngo bera magaye computer ngediti igasi tokoraga igoto tebe kwa nende kuira ndigasi yagusubi so igasi ya mutuga okorange demand ya mere goro natakiruga kwanza ke bilingu editi byagiru Bora jifadi asikwa complaining aki enteke mwedi deti aki producer ko kora kurumaga aki direct ko tanga apa fanya hivi oyi magumbo editi bora kamega bonde igasi yagere swase screen ukwa ore maiga turikunyara botengi igira benyene yango je mutwa mina nene mutwa eke mina nakiya garo abana yeso aba ifani jinyinge sana tinko baiba ekaro magumba asia oborungi na buwa baba ko nged okoro ye de oborungi ya wata ndira wata ma oborungi kirma oborungi ka kirele wa kora te kirigo tete ko de story ko ngade ne tabe baba no mwana mtara bweni de salama niko salama afya yako iko sawa niko salama kichwa yako ina rani salama kila kitu lakini kitika zumbuete no kwega timanyi chiko nijo chinyore cho ko ke yake na uri kitako nimeta kweno problem wenario agina taguna masabo yata kiro boradi atari kitari naende nonya elisa so no bokonyora ende vitakuru isateria dabara kwa isateria busiga isateria Nairobi isateria Mombasa pakendro isateria Florida wese Canada isateria isase bono lisase no bokonyora ko nganje tetini piparo no kukorora kwa nena ngukira nyumba ikagera na bwata muntu orenga ko bangu savie ko saisa bono ko naga na karire ra maiso so tari kingo kwana bono nitagetere chenyo rumu swati
Kumpangusa. Kumpangusa kumaiga. Ono kapepo. Ukumata baga ko je. Baby, where have you been since morning? Baby. Ugonkwani ke so. Baba ko teka ki baby. I'm humble. I don't know what to say. Ngobu kumai. Apa toto mnara ni bwana. Batoto. Papa mtoto yana ni batoto weba. Oyo papa. Oyo Yesu. Eko bie yaro ngojo kwira nacho kuku. Akijimba batanyalire. Kipiki. Oyo Yesu. Apa Victoria bataba ya. God bless you. God bless you. Yati chumwesi pie ngejeri mwakora. Jesus seni. Bantu mwesi pie paka bakuani. Nyasai tiaba sen sana. Chifani jaito. Makumba. Naenda abantu bakumi sana. Na maana. Onyo kwamwire kuira naga ira naende chifani chago chichi na chire tikatokoleka naende bono nachikobwena iga naende bono mwanta minyo kibito bosyo bono tiatokoleka si. Oh yes. Abana mnagani? Oh yes. Oyo no muntu mwene makumu muntu arakora gusinga metakerere muntu osisenirie morai dia digerega virus yes na wanjete kabisa Like ngayo chitata Waranga. ya kwa bueno kaja koter. Bitekera bya nganjire tiga kongi kange bwana mwarenko bwana ekero Osoro. tiga na kongi kabona iga kera na anze ko boyigwa Osoro na wacha wase. Kala tiga kwa magesi ntada. Kura nyagita. Osoro ngwata. Sio to ngeta kangene satie ne kiraba Agi jira be jabu Ore no boko chestari ngaro boko jo ko je kitari anyaro ni matam Ure ni kitari ogo boko mane kiriero rage to kumenya Kala tiga. ena boyigwa na ndem papa ngere tarionde Abam biyo korro kana. Yo sokera. yes ogere bwana Igabono. Okay. Oyo kubolinga nga yo kiondale kiriga entokoroje. Ogeno nole tikana Yesu no muya nande njenende kaiyo. Okata mano kotolega konda bolerero ndabole mambe. Ndo ntoka ndarati. Kwanza kwa bodre mono. Na bore mono kweta nono kiono na bore kweta osoro na bore kweta net virus. No bore ko ngetani. No kwata magisi ko ngetani. Amazio No yo osoro tora magisi ya na ndera na za magisi na bla. Plus one is two. Omembo lyoko changa senge jobano bwate tukiere ko senaki. Abantu bata comment mono. Otakerori keruno tu promoter. To atende tiviras vions. Pole. Tukia kora ya vera mucharo sana. Teko kera nanchoka nganja kotike. Anya nanchoka wanje era waje. ata boko gwa kini chimioro papa okono ndege tekebe Habia yo me tenga chimiore Bana mwana. kera chikwa yana Amaro kona boire. Kwa mente. Esa 10 ko tikete. Ne tikete oyo. Njebono Ate tengo nyara kusuka. Abanki okoli. Yesu no muya. Yesu ngancheire. Nyonge. Yesu ngancheire nani kunya kokiga kombo gie tiarona. Wose no wasitobali chirenze. Sabu. ena mankuranya sai Ulimwengu. Yesingi mokora bana. Mbiatole. Osoro. Osoro. Mani chere yetibio kina mono. Ngoja akore ko tuare bitina nando. Osoro nene na igura report yao okirite kamna ribumburia mari ogo bokeira ibono togo kwalo nango Simbe to na bona ngapa wasera bamba. No Oiga, muta temba. temba. Muta temba asacha. Togo wasera osoro. diga tata Akora ranga ya waka ngorake. aba to wate bito to kwane papa Yesu mi Karati umata ko ile nyore chira ka. Okono na kwacha ko street. Ayo mwana. Okorwa ara singe nyota kwake. Okono mwata na kwako. kuna nenga buchimba rumbali Osoro wana Ona tebeka. ngasinge jono rwarte ngati ko kwako. kuna nenga Osoro wanda tebeka. Amatuka mange sana. Osoro keruwa nere myake metambe. Na ruso sobro ruwa antivirus kiera antivirus na bwena. Ananya za mokonyi antivirus bona kieni kyanga seniri. Ngenge muneke kyo soro. Antivirus bona konya sawe anchire bomukia mukere. Bueno, gas moto compra mo roire no montore. Osoro ga kigate masana. Okolenga ndo tanya kokora. Osoro ga tora mukungu. Otuara ke muntu. Ke muntu ga tiko soro matani. Akunyata, ja ntigete ko samotike. No samona motoka no kora ki watigwa. Twatikanete bona. Ke muntu ando soyo igate manande. Olento mukungu ngeke korugwa. yesa aba tari ko Mo ta ko na ke sare ga. Sare, a ver, too expensive. Too expensive. Soro tuado. Ora ogire, bueno, Soro is remaining with the Brusat.
Ya begitu. Ya gimana begitu? No, nyek. Tadi dari Korea ya. Era boa betul. Osoro is Bruce. Is Bruce. Ono auto di buru. Itado. Como é de cara? Em cara aqui. Ene cara nga. Bono skin skara. É gro gudurungi. Cara, é gro gudurungi. Udurungi. Oborungi. Ama sama wadi. Kana ko bori bono. E karontare nga mo ko kwanere nyonwa cyana ni ntwa ni biri nsa to ko sikinde chance. E karontare nga ngumwana ko kwanere. Kera ndingo charna bya tabi. Virus na ruara. Ana ruara sana. Wantama ko kana kitali wasis. Wasis. Kumarora. Ya wasis man. E gatoka bango bakwira ni kwa bakoswa. Nteman no kungeristi bayra ni tu zambal baswa. Jena so ta nane nga so kana ngera ni urane ngera. Kera wasa kata tane kikwa so kata kara kure bai ani mas. Sira bikiro mukumba. Pito batuna ni gesa. Oso bo chabu na maru kyar kwa guru. O kai Rusia ni sukari viane. Ebiko yona aretero no mutoto que toko kwera ni bwana. Era ni yenkweka. Era ni watu bono. Era ni pega comment sabu. Olikanga amana ni chera ni. Ebisukani nanta no mbia tobete buya. Era antivirus. Era ni chi white. Era ni chi white. Chi. Wadoja. Era ni gona ko konyo te stari gitu. Kuchano kuchakondi kere ligara ali kyenira jako bueno. Vite vinke byagera mario kaka So abantu bali Minnesota. Abantu bali nsemo mbali me America, abantu bali nsemo ya Australia, abantu bali nsemo ya Mombasa, abantu bali nsemo ya Nairobi. I think a comment in Sabo. A comment yago will sample the next time. We'll respond to any of your questions. Katusome. Ntoro chakira muntu mnakulika gabo. Bono na mantaba ngaini muna makumba kwa muntu makumba kwa muntu singi metakarere. Ono muntu moga umuruti. Ya saa chorle singi boronyi. Boronyi yure singa sawa. Ya kwa teke nyumbani ho chaga tata. Kana ko bori. Tahu ni gua chakira ndangani. Useme Minnesota ngai go to. Minnesota. Minnesota. Aidrama wamba. Minnesota dali Canada usenga. Ngatina Australia arizo monta atajetu lire kakachanga Minnesota dali Mario vita sa Toko tutale ko jaga mo agya wadorega. Ata vegiru. Pasa mo ngoji. Akaro kwa buena te. O buena de bono. Do go chako koranya gitari bono kwa bueni. Ni weto ko tuo mani ngi tutare te ne bisukari. Onye bono no, onye kwaro te eri sakari bisukari no. Na ro tika. Te kwa no botaba. Ya kwa no botaba ngibera o mawaso kwengero mutuko chaga. O kwebete bintu byane chimba ko na alete. Abana maminto. Lakini barun ko kwarenge. Abana maminto. Onye kwasini ko yo moroire. Intiga utibera. Abana maminto yanda baboli. Ano so. Ana antivirus. Kwanye kumayangi kwero ko monto mangai. Jaro ko tebe kana pirara tiga kwanda bantu bandi gereti. Injiko bugene riyo to gutumia. Kuto tanga. Wegera. Aku tu cangkanya tu kan, ngawana. Bukire. Ya monto mangai. Eka nona nge pule mali ndesa chini yemaka 12. Eba. Karo pule mali chini yemaka 12. Eba. Ko jaga si. Na ka somiri academy ekoro kunga ya chome. Academy. School Ijira okay. Homework nene akabere every Friday. Terazo. Mama na naka. Kwa Friday. Ama chibwa yakale Monday saa 2 ya mapema. Ndokiti yo kaji okatoli chikana chichirezo iya bayete kaji bazi baito buagi bazi lego chaka mapema saa 2 first lesson nkonya wetera magana makongu sana ngatora kwengaini akenenge na iru sabe ekweneli matsi eliye jinsa elikweta ngata ta Entai mo ko taito yo boy. Taito. Time. Time. Sabe ya time. Mwalimu wase croc. Mwalimu o mati yalinga mutindi kwa mwalio. Ngake sabu ngaki ngita kwenda ntiko to kabera class kiana kabera na baswa to minto ya baswa minto ngabasi ba minto para baba ne so bakena to kabera class kamu Wale kama ngaini ko kwa. Bakaitu sana asengiji omwakeji. Pakane public school. Mbona natikira academy ngo nga special boy. Ntengendi nga nto mongene se family. Ala baba penya se academy. Chwa kaisam sinya. Chwa kaisam sija. Ngena wakati fanta. Eji. Ko refresh memo eji. Omanya time. Auto baru atabe.
Para ko fresh time. Ya memory ko kana iga. Chisa tiangera ngorti assignment. Mame sakona mbiro turinga. Tiago untura kene na yo ko ngaka bro. So kras. Ngota ka. Kacha ko liye mbino em. Mboro ambole na ire. Tabe. Ambole na ire. Mboro no muito. Mboro burageti. Mbora ko jade ko turu. Bako. Mbora ko tude voko. Na ira do burageti ize. Nada za kona ne muito. Hapa. Nada za kona ngine. Hapa. Na kwa toka boko. Kwa kona hii. Kwa kona hii. Na ro wole ndeze. Bono kaliteiga. Ratiga, wana watu wangu Yone skuru kale. Ore flat. Yone skuru kale. Bono monto wo tanga ki. Musini chite skuru bo. Ero ne ali de. Kire ntombi jekere o ne skuru kale. Gono onde. Ngakora day 1. Oya alirete. Day 2. Unalikani kole nyararia. Day 3. Maragwa bana Day kyo. 4. Maragwa. Mbia ya to kumimara wangu ira nande. Nango taka. Oje kuzabiri yoka. Ngokora. Bono ko. Nituko trigaika sikumbaya. Musuma tikito Ko isio na. Moge brother ano ko kwa buse. Erumu. Erumu na karali. Ibe weekend. During the day. Bora kaka ngucha. Na ngusi muito ni sambiri nas. Na ali lo bolele. Na bolele zikiri salama igoro ya. No nge mbambe to borangeti. Kagocha. Akataka ebina bikamwa wase shetani ba shetani. Abokora. Shetani. Okotaka kwa lenga ki. Tikanga buse nyale ye. Ikumandiro mumroyo. Okakuru skuru. Kakwa busa nyaro na bigete esigati. Tete die muame. Okoranga tikanta rebolele. Mali gari getiga. Okombwa tenda. Okumbuka ki oboito ro bo iya. Ende. Oboito tara semano. Muna kunena ngegosa. Bora igakulenda iga. Kwa buza kale. Ngegosa. Onyari. Akara kwa gosire. Ekore ko nganya kurwa. Ya jansa. Ekacha family. Wewe sadia. Oro gumi ende wakaka. Asa kwa tende de mega. Akume muito yo. Muito kio. Okwestima. Ai makumba. Iji konginya. Gratiga. Okwa basanga. Kwa. Tuma ojaka. Wa. Okamanyango yo. Obwatire. Geri. Oyo manyire muito no yo fake. Okome kokudaka ki. Dimo, nera gustokera ni. Oko bisioli matoko ya gorere komako. Aki. Okay. Gawuno zo kwete. Poro. Kabesi na. Karate mara. Karao mbinga ki. Nalia ruzinga. Oruziri. Tegama mate mwini wase bode. Makumu mundo mwini mundo rakubana kusiyengi metegara. Nakesabwa. Umbwatire. Egule nenda yo mundo. Ngokwa. Okombwato ukirero ma bedroom tingo soka. Ngatokolia mazi mundo kwete. Muna liya mzimbo angetinga. Oh, tenga. Kwa kusanga. What? Akasoka iziko. Nje kasoka dirisha. Omwana okule. Bona kongo soka dirisha moga sasa berete. Diri kuto primary. Toka bigire. Abete suwali kurusiko. Lakini kurumi asange boko. Ne ibi. Ye jeans. Bona yeri merengale. Kwa hiyo. Orongo tiara. Bona kujake birudo Bona kujake birudo eziko eri intact. Iye imeko so kwira nanze. Ikoni jaje bagoro. Ay. Bawa dese kuruka Simba. Simba kwa. Eko wati. Kurubaiga. Tata Mubwate. Esuwali yekurele paka nsa Simbe skintenge. ga kwama. Karo nyamba ikiri intenge. Chikunguza jara kuguzage. Ogana matome mungu ta tintre. Simba ko bega bijara. Umuso goika. Simba kwanza ya yari zuwa. Uchapa. Kandi kere story yiga. Ejitata kwa Wala wile. uno mongai go suno muri. Aye. Ile story wada kuma no tomo. Kabe ko bijara. Ngari maka parade ya zasta. Parade ya kama zasta skuru deos. Parade ting. Ye dirimi no garete. Abana baachira bonsu pi. Simba ko erosete. Yara ndino mut. Ya chivi ne. Next time we shall continue. Aye. Eji monginyo ile. Omanyita kitara primary yali.
nanji njara bana ni banje tera ende ninganji ta bana niriti ko tikakwancha bana kida lipimeta bakomete kinyosera kavikira kinyosera abana babies abatuto abana babanya ababoke muto abana abaiga bona kindali ekintu kyagoro kuru amavuta kanyora ambachire kidogo tinyi agiti mavuta kya asota nyara yabore tinanya nyora iso mavuta taengo bona kida tia mavuta taengo ayo ganga tingeni ala kimbo na ruto akatumira singe bona tata kinde gali kisa ora bili sangu letu omanye tera bogo sibike mambi obebya lakini tiese wika saa 3 ukabere kitabu kihesabu abana mbarombi mete Procrastinexi. Umomoko likafiunganishi vya Kiswahili. Fiunganishi. Kadiri, sijui nini, sijui umati wa watu vitevi cha kiringe cha wachawi. Vitevi kifupisha hara. Ikiata wana jana kiringe. Watoto wamefyeka chakula. Tule nyota. Pini watoto kubwa wote mchanganyiko. Kabla vini funde. Kiswahili ndani kuigwa. Pindi tu. Bono tata kinde galio. Umanye tigompi metabana. Kesembi metabana kinda bugitobusho. Kimbi metaiga magokara bugite. Bono umwana rompi mete kuchikuitia maisha kama riasa kuiteka kifumishi. Kifumishi kishirikishi kiambishi. Bono ekintu kiyankonyete. Umamuka somyare nyondi kete prank party mete prank party to wete wani njare ngo prank party to ko muke yamukurwa yamuke cha to so wazira to ile classic no kama barabire nando manye chuma butabe ko muke tole sike gumu kutura manche nando to nebi now nando kitoko ko badaka kunya kwa kana tole ko genda Bwana itoye meaning ye yule tali yaro minute. To kwenye. Meaning neye. Ora bugete kwa. Omo mukako somyali. Digite binto kulike ko na mete Kiswahili ko bete mpona joke ma. Na kero mire ko bibinero matata. No bata mo. Kokwana ara chinjari. Kokwana ke songa di entrepreneurship. Kwaro mire biko korogorwa. Entrepreneur. To songa. Bona tata, bona meaning yo tige. Mama somi. Kijana. Entrepreneur. Mutoto akama koteba. Isi sentence ziunganishe sikae sentence moja. Tumia kiunganishi. Kiunganishi utumie kiunganishi. Akama ochaka. Bono metenkete ndabukete. Bimeta bana, bimeta masomo. Ndo botaka mbonga gete. Kumaritas. Ndiko. Mtoto amekula chakula cha papa. Hiyo ni sentence ya kwanza. Sentence ya pili. Mtoto amekula chakula cha papa. Ya kabere sentence. Namba 2 tati. Mtoto amekunywa maziwa ya mama. Unganisha hii sentence ikae sentence moja. Achukua kesabu. Unganisha. Mama na papa ngo wabeka basasi. Mtoto pato okabatari mapacha etikale mtoto. Amekunywa na amekunywa na amekula. Na amekunywa. Kama utaka mtoto amefyeka chakula cha wasasi. Igabu ni kirasi ya saregete. Ingachiko tokalia maiso. Ingachiko kune kwa mutwe. Amekuwa mfiasi. Igabu taterana tiketa kwa Yesu guru bitebi. Tata masomo no butaka bigo chirana bwana. Abara kinya bari ko bori maswali atarani naba be. Okobori ku swali abana bari opimete orabugete orojimi to dinna bira nebi. Anu koma ko bori guri swali otari. No abantu nabantaba be. Abantu nabantaba be. Matuka mangena rore balimu. Nabaya. Na royo manange sana. Oroji na jiro bis. Na korire ko sino omwagiane. You're wrong. Wrong is kawaida. We can get wrong. Wrong should be wrong. Umwalimu ay magomba. Gikiaba kwanyora 02 out of 02. Out of 02. Agotingwet. 02 out of. Okay, 02 out of 02. Why you get 02 out of 02? Mwalimu Kakia was stressed and I'm humble and please forgive. I was stressed and humble. Mwalimu anataka ki I forgive, next time work harder. Okora. Hasa dasi ya mwino, mwalimu leo Israel okobaki hapa tebu. Okobaki. Unataka ki? Unamsamea kwa nini? Kutapa kijana. Wewe ndio unataka ki? Magoro. Mbonia. Mwalimu huyu amenisamea, mbona unanichapa? Ikasindise, witongiranize. Oyo woita ni muri moyo wete. Mwalimu oyo gatoitire ekero na aberu mwalimu. Ambaye alikuwa aliyosikana na mimi. Mvyo yako mbuni. Yebo.
Oyo kongita chakombuni. Anyway, mwenye ketike mmeno sana. Antivirus iwenire. Tuerene nimeandizi TV. COVID-19 is real. Wash your hands. Put on your mask. It's realistic. No, it's real. It's real. It's real. So be very careful. Anyway, we have been away because of COVID-19, but now at least we can have a way to come back again. Thank you so much. Kwana uko bwana kwene na kigima toko tigana na mareri yira rumure abantu baminto byamona singe ncho yoko tobwate zikurwa cha COVID-19 kali kire na gwaite tuno mwarimu otabwe mwana mo imbu ya renge kwanza ndojenga stigankire kinara ukwana kwantantani kwana amangana kwa kwana yo otantani Ono metorengera tia bantu chimisa wono go tata. Yabona zenye njomu atobwate siri kurwa sto cha kirete kuru 0 subscribers paka to 75 plus 75,000 plus. Na ndembu yabona zenye njomu atobwate sia kokonyo mumuroyo mintore ngenya gitari. Obweni yabona akwenena ndo cha tatu kurwa ni abantu. Na nde tokoteba. Kwana Tawo nyasa kwanda watu kama mazina kwa na nyasa toko so minkile nifundishe kunyamaza. Nifundishe kunyamaza. Umedoro mo kumbwa tete. Ikia kuja kukuna renge. Abantu baminto. Inura bantaba ya. Nane ndingomba njite umenyeteri ruri ringo cyane abe kanzu pekero ngi yachore kamaruga amariga itekaiga. Papo akigwe birubiane. Nande mugansabira ni mugakore gasi kakisise ni gusana. Nande ngentonda ba promise. Bona mna na so industry. Engengeri mu akorda n'ingiti kubasopya ntobanga mangana ntoseke ntoba advice naende abana muri kali mu nganjite liye getabo mariko gari naende kaye sibiti yo gokore obuchinga umuswat naja somo akoye inde batige sana ngina kandra tabie mbere era na tokona so na washukuru sana watu aminto Swandizi TV gari subscribe channel batekenkere naende ntobanjite ebinto biche mbuito nyuma monto yo kwero como ngai mate via mwata bango kwero no mate ngi kwero ke toko kanya tokoroke lakini ni nyasa na konye te no mate kwero nto bande torokire abantu baminto bia mono singi jumwa bere na ntu ege yonsi na ande to ikiro anya no moelio nyuma makumbu monto mo ngai ni ataraji kokwana ige ntonda tebe nkeringa ki familia nete tukabwata se buna tubera zya kwana ngaki abantu bari mukurigereria ni no basani baito na leni no familia ito ndete yo karande na ndorato orate ni na intu go sorato understand ko bo monto lyo gaseke garanto ita za kwana ukorere karo makumba ko ngote kwana rata wesa go so ko igwe ko connect ne mojo ni to kotema kwa oyo ni gapimete ni ngento gapimete ai amogadi ono abantu baminto bia mono we are back na mere ngo ba promise kuru wiki recharenga kitare moja ngo soka tore go sotore online back better and bigger one team no ere full swing tutete ko 20 biro bako karo como boko chame so mayete te mayete cambio kora kweta kabirira aga korobi lakini watu aminto ntobanje sana. God bless you. God Yasa wa konye kwa saba toko tingo saba konye ko tere saba umpapa talionde igabantu baminto mwenzi pia sumure andonzi kinto kino yuzo korobe Kenya we isko ya Kenya we Nairobi we gusi bia mono nande we love you so much inande tingo kwana nga so that moranga moto support. I'm saying the truth, we love you because you mean a lot to us. Ndoko nyara ko make sense without you. So aseri tukulia rero kama promising ngo chakira rero go chimotu muri ko miss kende yons Swandizi TV na ande ntobe to kuba ibintu bire binene biri to yukore na gosekia na gosomia na ko binde makumbora do mentere expect abantu baminto bande bonzi bra bagesare sigara Mochaberi bantu bansi pi mo expect ko chimambe mambiende se bipindi byoko sekia na kogokia lakini aserera twara ngati turaombera na motora kwa kero ko bwena wanti virus na ande togendere ko chimutwe ono tigango monto yo kwero ko mongaini asieke aya mmeona sana all the fans mko Swandizi TV all the fans mwa Swandizi TV before muka like muka subscribe
muka comment, muka make the activities alive. Wimono sana. I know abange wenu watu riskaga in this TV chete, ngaimu ya episode. We have been telling you we're coming back. COVID-19 is real. Corona is real. That's why naminto wanyene to keep away, social distancing. Kiri nchire yemo. To follow rules ya who. Kwa ensure we are safe. Muna nchemna makumba, oyo muna osoro, nuna antivirus. All of us are keeping safe. None shoot yeto jadaro giga. We got a test 2 days ago to ensure we're negative, so that we came back. We're a good example of a society. In Municipal, Morigretin this TV. On you try subscribe, please subscribe. On you try like, please like right now. On you try share out. On you try comment. This TV is back again, big time. On you kwenye pinga. This TV na red TV ya mwenye getinge, TV ya mwenye ngenche ekoimo keliguru opkera culture yo mugusi na kwenye be kamwa sengincho yewe to muno mugusi njete kurugaiga ese moya bosongo pakaria ese moya America obugata Australia mbuye to ko Canada no nganga nanka no to ngandete minga mwa ngetinge wose muna ntu muna Ndizi TV as a channel. Thank you so much. Keep watching. Next time I will see you again. This is Antivirus. Antivirus. Oyo baba. Osoro. Sana. Have a good night. We love you guys. See you guys. Alright. See you guys. Keep commenting, keep sharing all this content every day, every time. We love you so much. Thank you. Good night. 200 toma eligo lindo che. Oyo yeso. Oyo mpapa. Matunda nayo kumitera na mangi.
Wakisi. Mumesikia kuhusu Ndizi TV. Ndizi TV. Go yourself into the YouTube and check out Ndizi TV. You know what we're talking about. Kama wewe ni Mkisi na hauja subscribe ndani ya Ndizi TV. Ndizi TV. Una mchezo sana. Wakisi. Mumesikia kuhusu Ndizi TV. Ndizi TV. Go yourself into the YouTube and check out Ndizi TV. You know what we're talking about. Kama wewe ni Mkisi na hauja subscribe ndani ya Ndizi TV. Ndizi TV. Una mchezo sana. Wakisi. Mumesikia kuhusu Ndizi TV. Ndizi TV. Go yourself into the YouTube and check out Ndizi TV. You know what we're talking about. Kama wewe ni Mkisi na hauja subscribe ndani ya Ndizi TV. Ndizi TV. Una mchezo sana. Wakisi. Mwango nyofuka tia sikiri max. Nenda tu. Antoka baba. Chinyonga chiki chichuri buru. Sikago change gora. Sikago jalio kai. Nap. Ai, abazawa baba. Igo. Igo toko murroyo. Tupo nada rumbe takuira kapo. Weka huko mwisho climax. Watoto. Don't. Tumbiko waligani. Aqui tu vamos cuidar. Cuida vamos.
Bora, olha o maço já pode tirar esse time. Wao mwenye fuko atia Sigrimax. Nenda tu. Antoka baba. Chinyonga chike chichuri buru. Sikago change gora. Sikago jalio kae. Na Você tá na roda, tá vendo? Ai, abazawa baba. Igo. Igo toko murroyo. Tupo yo nada rumbe taku ya kapo. Weka huko mwisho climax. What's it? Don't worry. Tumiko waligani. Tapi tu mau kuja. Kuja bau. Bora, olha o maço já pode tirar esse time. Mumesikia kuhusu Ndizi TV? Ndizi TV. Go yourself into the YouTube and check out Ndizi TV. You know what we're talking about. Ndizi TV. Ndizi TV. Una mchezo sana. Wakisi. Mumesikia kuhusu Ndizi TV? Ndizi TV. Go yourself into the YouTube and check out Ndizi TV. You know what we're talking about. Kama wewe ni Mkisi na hauja subscribe ndani ya Ndizi TV. Ndizi TV. Una mchezo sana. Wakisi. Mumesikia kuhusu Ndizi TV? Ndizi TV. Go yourself into the YouTube and check out Ndizi TV. You know what we're talking about. Kama wewe ni Mkisi na hauja subscribe ndani ya Ndizi TV. Ndizi TV. Una mchezo sana.